Kimwe mu bintu bigabanya stress kandi bikongera akanyamuneza harimo n'amafoto, dore yuko ari urwibutso, ndetse iyo usubiye mu mafoto bishobora no gutuma uruhuka mu mutwe ndetse ukumva n'ubwonko busubiye ku murongo bukongera gukora neza mu gihe waba unaniwe ushaka kugabanya stress ukaba wareba amafoto. Amafoto rero ya 2024 yagiye aba meza kurusha ayandi, nayo barimo Miss Naomi n'umukunzi we Tesfaye, Junior Giti n'umukunzi we ndetse n'umuryango we n'abana, Zaba, Miss Nicole na Linda, Miss Nyambo ndetse na Titi Brown, The Ben na Pamela, Ndenge y'Ingoma na Ange Kagame, Kimenyi Yves na Muyango Claudine, Meddy ndetse na Mimi. N'amafoto meza yagiye agaragara muri uyu mwaka wa 2024. Sayo gusa kuko muragenda mubona n'ayandi yagiye aba meza muri uyu mwaka wa 2024 kandi uko ubona ko ari amafoto anogeye ijisho. Kimwe mu bintu biri kugenda bikurura abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye n'ikintu bita amafoto, dore yuko bakunze kuvuga yuko nta foto nta cyabaye. Mu gihe habaye ibirori bigiye bitandukanye, mu gihe habaye ibitaramo bigiye bitandukanye hafatwa ifoto, mu gihe hari birthday zabaye, mu gihe wasohokanye umukunzi wawe, cyangwa se mu gihe wagiye mu bitaramo bigiye bitandukanye hafatwa ifoto. Kimwe mu bintu abantu bakunda kureba rero ni ukureba amafoto yagiye aranga ibitaramo bigiye bitandukanye, ayagiye aranga nk'ubukwe, ayagiye aranga nka birthday cyangwa abantu basohokeye nk'ahantu ubona ko bishimye cyane. Amafoto rero ni kimwe mu bintu bikunze kwitabwaho cyane mu gihe waba warikoze ikirori kigiye gitandukanye cyangwa ushaka kureba ese ibirori byari bimeze neza cyane. Rero kwifotoza rero, umuntu wagaragaje ifoto nziza cyane bizashimisha benshi kuba wafashe ifoto nziza kandi iri kurebwa cyane igakundwa cyane. Hari posteri rero zagiye zikundwa muri uyu mwaka wa 2024, posteri z'abantu bazi kwifotoza, bifotoza neza cyane, abantu bakabikunda cyane ndetse bakagenda bashaka n'inkuru zigiye zitandukanye kubwo kubona ifoto iryoshye cyane kandi imeze neza. Amafoto rero akunze gukundwa cyane ni amafoto y'amakupure cyangwa se girlfriend na boyfriend, abantu bakundana, cyangwa se amafoto ya family, amafoto y'umugabo n'umugore n'abana. Niyo mafoto yagiye agaragara nkaho ariyo mafoto yakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2024. N'amafoto rero agiye atandukanye agiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ifoto y'umuntu umwe yaryoha, amafoto y'abantu babiri, ariko amafoto y'abantu ubona ko ari couple niyo mafoto yagiye agaragara nk'aho abantu bagiye bayishimira cyane ndetse akunda no kunyura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aya niyo mafoto rero yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga na ba nyirayo bayapostinze ku mbuga bagiye bakoresha nk'imbuga nka Instagram, Twitter, imbuga nka za YouTube n'abandi rero bakagenda bayakoresha, bayasharinga, bayakoresha mu buryo bugiye butandukanye. Ubona ko ari amafoto yagiye akundwa n'abantu batari bake. N'amafoto rero cyane cyane n'amafoto y'aba boyfriend cyangwa se amafoto y'aba besto, ubona ko ari amafoto aba aberanye cyane ndetse ubona ko iyi foto burya aba ari nziza cyane. Ni kimwe mu bintu rero bishimisha umuntu yakongera kubona ifoto mu bihe ikamwibutsa ibihe yagiye anyuramo runaka. Ubona ko ifoto aba ari urwibutso rwiza cyane. Kwifotoza rero ntabwo bikunze kumenywa na buri wese, dore yuko hari abantu bihariye bazwiho kwifotoza neza kandi bakaryoshya amafoto. Wavuga yuko rwose kwifotoza ari n'impano. Ushobora kubyiga ukareba ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube, ukasacinga uburyo ki wakwifotozanya n'umukunzi wawe, uburyo wakwifotozanya n'abana bawe, uburyo wakwifotozanya n'inshuti zawe. Ariko hari abantu baba bafite impano mu kwifotoza, ari nabyo uri kugenda ubona muri aya mafoto agiye atandukanye
zitandukanye yakunzwe cyane ndetse anakunda kunyura ku mbuga nkoranyambaga izo twagiye tubabwira. Ni amafoto rero yakunzwe cyane kandi ubona ko anashimishije, nawe urebye n'amaso yawe wabona yuko ano mafoto usibye yuko bano ari n'abana beza, abana bameze neza cyane, abantu baberanye, amakupura anaberanye cyane, dore yuko ari nayo yagaragayemo amafoto meza cyane asa neza ndetse yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko ntiwabura no kuvuga yuko ari n'abantu beza banaberanye cyane, ubona ko ari amakupura anameze neza, dore yuko ariyo yiganje cyane mu mafoto yabaye meza cyane, amafoto y'umwaka kandi amafoto yakuriye benshi cyane. Iyi ni Isano TV show, tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibigenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, utuntu twinshi tugiye dutandukanye, utuntu n'utundi, ndetse ari naho twakuye aya mafoto agiye atandukanye, tubona ko ariyo agiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse anaryoshye ameze neza muri uyu mwaka wa 2024. Kora subscribe ku Isano TV show, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.